setan kayu. kasirian idane punike sane muas teu sadu sakti
Prabu jenana sakti inggihan kuilangan Cadu Sakti utawi papat kowe sesani Sang Hyang Widiwasa punika boyo wonten siwos Prabu Sakti Jenyana Sakti Makriwah Wiku Sakti nek Cadu Ria Sakti mawi sesa wilangan Cadu Sakti sane pinunta sane kaping 4 boyo wonten siwos wantah Kriya Sakti suang pawas ring sajroning kuilangan Cadu Sakti punika ajang remayang ya kapan kamu Wiku Sakti Agung hebat jagat sami dosane merakwaku waras itu musuh ring sangsara wau iki ring jagate Sagung Parti akasa yen mungkin parupayan idane puniki nginudin paideran sabda kalesat winaluya pertiwi inggihan keluhurannya boyo wonten siwa saluhuring akase saluhuring biung antara keanggonan ida sami maka sami cendakipun persida kewauan Sang Maraga Wiku Sakti pengawi sesani Sang Hyang Widiwasa kaping kalih Prabu Sakti wilangan Cadu Sakti sane kaping kalih boyo wonten wonten Prabu Sakti Maha Kuasa lintang kasuk kadung mungkin kawisesan dane wane ide jati-jati emak sakti emak wisesan pati setia beralino nginin pinteran rikonan kan yo emak wah panuan itu telinga daging jagat 'Sambil 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 '
saking panugrasan dane rejeng ngawinayang jagat tatekan rem saturahan kieu gemah lupa lo